Halo, kolega Sira, liwahusi biban idane. Ita sei bahas konaba aplikasi pratika kualialian Ingles idane bemak paling kapas no uniku. Antes ita hakat ba iha video, tetahaluha hanehan tombol subscribe, no aktif tombol lonceng. Atun una ita boot Sira labele lakon informasaun fo tuirmai. Oke, tuirmai ita hakat ba iha video. Aplikasi nebe ita atu basnia naran makne. Halo, liu husi aplikasi idane. Ita bele pratika kualialian Ingles ho emah husi nasaun barak. No diferensa husi aplikasi idane mak ita bele hili English level tuir ita nia konesimentu. Wain hira ita bot hili ona English level. Iha neba emah sira nebe English level hanekan ho ita bo update maksemo su iha neba. No ita tinggal klik date ho di kolia audio hosira beledet hosira. Jadi aplikasi idane fasil hela atu uza. No insa atu registu aplikasi idane mos fasil hela. Bele uza de is email. Tambane, ba kolega sirane behak arak aumenta konesimentu ihalian Ingles. Aplikasi idane cocok ba ita buat Sira. Oke, idane mak aplikasi nebe mak kapas no uniku atu uza. My balance aplikasi idane date. Iha mos aplikasi selut nebe mak kapas atu uza. Tambane. Iha video tuir mai ita sei bahas kona ba aplikasi Sira nebe mak belevel fantagen ba ita. Tambane tetahaluha hanehan subscribe atu ita buat Sira labele lakon informasaun tuir mai. Obrigado.